थमजरी ISTV की पाउमियंग ताबिरी बसिंग तराम न उक्चरी ngasi mari ba pauda sakarna khangda udaba kaya media na khanghalak pabu taramna OE haina se minister okram ibobina phongdokre amadi Tamilonda lupa crore taraga marirom sangna sariba phamung yankhai leiba hospital ase DRDA ne matam sana phan thadok pirabadi thun lushn mangamgani hai zupau shandon pijari sakana khangda udaba kaya media ye khutang da khanghalak pasi taramna OE masida sawba leite haina se minister okram ibobina ngasi nauna sabalam pelda leiba kendra vidyalaya building sangabi ki thorom da haikre asige thorom da deputy chief minister gekhangam education minister M Okendro RDN PR Minister Francis Ngazopa MLA amadi officer sing sarubiyaki school sigi parents association ki makedegi hanakta ikoi kuidringeda mai chaki ba kendriya vidyalaya ki building Manipur sarkar ki fund degi thuna sabal loibada chief minister amadi education minister bu thakba phongdoki school sigi principal ti Vidya Kumari nasu thakba phongdoki nauna sariba building asida classroom tara laboratory room library room smart amadi computer room ka yauri Deputy Chief Minister Gekhangamna ngasi asi Bharat ki ahanba Prime Minister oiramba Pandit Jawaharlal Nehru ki chama kunmanga subu mapong nomini agang sing phajana semlabadi chakotpa samaj oigani wakhal khanba watpa agang khrana school sei mai thabadi mairu singda awaba nangkhibadu nungaite aranba tawsing wakhal tarakpa warsan haki mai thado khre center ki state ki naide education hai bisu kunama pini center ki institution oirbasu state ki oirbasu it belongs to the state and belongs to the children of the state of Manipur. Maramadana, ekoi mase thadok khaba yum mase thadok tuna ba da kanaki sadok tuna school gi education gi atmosphere se phajana mule hingani thari ba tharam ba mi sing aduna so masi phatte khangduna masi nongna pok oisanu se minister okram ibobina media na wana pakya sakar da mina kong ohen bada thagpa phongdoki me khara dia saw yawi masi sopom thokte mana makhatana school se all round development ohen na damak tani maibu sing national amadi international thaki sangdam na singda sarup yahan mangam na bohona si haiki press ki maru pang sing su dum haibane mayam na aingonda si tawre haina criticize tawba khotpasi aidi karim ta I warode aidi saude noina aikoina khangba ngamdaba uba ngamdaba state sigi madudaida si tawdi phani haidra suggestion torokoni maduna aikoida sarkar da mayam gi seva tawjari ba aikoida mit nakong henbani noina akoise mit pangan bani singhan bani haidna aidi noida ai suksau sauroi ko na haidna moida admaina thamjebani lai su tamba haibasidi hujik ekoi library ona traga paisa leitri haina hayeng ina khullaga tamhange haina yaba nati aduna angang sing sidaida moigi mathwai nungaitaba mayam punama moigi academic career da maduna moida nungaitaba wakhalama fil tahon khibado madu khwai dagi laibak thiba haiba tare Tamilong kendagi manung da leiriba Daigalong da sariba phamung yankhai leiba district hospital ase district rural development agency DRDA na matam sana phan thadok piraklabadi thuna lotion mangamgani amarom da dictionary phan matam sana thadu e hari paudam ama Sok lisingani mapanda wa order piduna sok lisingani supna tarada thabuk suba hokiba 50 bedded Tamelong district hospital asigi atai atopa component sing yauragadi lupa crore kuma thoiromni adubu mojuari block land development amadi main building asigi apun basan pamna lupa crore taramari romni wa order si lisingani supna taruk lisingani supna taret schedule gi rate ni hairi contractor gi caretaker oriba akhon golmaina phungdorkibada chief minister na December tha fabugi manungda loisina na bakhangalakpagi matungina haujik yamna na thabak solution na bohonari labor chani rongi mathakta thabak suramani adubu puja amadi ningol chako festival laikibadagi makoi chatkibana maram oidana hojik hanarak pakharadi yaure adubu labor sing asi lakpa matamda soidana nangna bohonagani haki painting tile plaster amadi atei kya loisilakle tha ani hungi running bill pidabana maram oidana thekadar da awaba mayoknadi haibu wapam phongdoki matang sana thadok piragadi masigi pose loisin mungamgani du khali dubu hojikti moi hantaksu December da loiro haibagi adigi instruction kan piri adu erogasu akoi masimadi
ꯍꯣꯏ ꯂꯣꯏꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯉꯝꯗꯦ ꯄꯩꯁꯥꯅ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯅ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯊꯨꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯔꯦꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤ तमेंलोंगी डीसी आरएस गोलमैनदी मतम मतमगी फन थादोय हाइना खली करिगुंबा फन रिलीज तौदब यारमलबदी थादोननब होनगनि हाइकी 50 बेडेड हॉस्पिटल बिल्डिंग सारिबसी महक मसाना यंगसिलुरे प्रोग्रेस लै सादा मरफुद्रा लोरे हाइबयाय ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर अमदी थर्ड फ्लोर सिंग टाइल नप लोरे इलेक्ट्रिक फिटिंग सु लोसिलकले पेंटिंग की थबक सु चादा हुंबुद्रा लोरे हायरदुना बिल्डिंग सी साननबा लेबर चैनी की मतकता एंगेज तौबनी चीफ मिनिस्टर ना डिस्ट्रिक्ट खुदिंगदा सारिबा फमुंग यांके लेबर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिंग लाक्लिबा दिसंबर था फावबगी मनुंग दलोसिननबा अकनबा इंस्ट्रक्शन पीबदगी कंट्रैक्टर अमदी मरी लेनबा सिंगदा खंगंदुना तमेंलोंग डिस्ट्रिक्ट की 50 बेडेड हॉस्पिटल असिसु लोसिननबा होनरी हाइकी मकोइना असि दरकार मसिगे अमाउंट से अमो रिलीज तौबे कंदा एको दम रिलीज तौकनी अदुगदी लै एको डीआरडीए दगी डिले तौदी लैते नाकलमरोमदा जेलारोंग यूथ फ्रंट की थौपुबसिंगसु डीआरडीए ना मतमसाना फन थादुपियु चीफ मिनिस्टर नदी फन की करिसु अवाब लेहलोय हाइकिबनी तमेंलोंगी फार्मलैंड सारबा मिनी सेक्रेटरीट ऑफिस असिगुम संगाख्रबा मतुंगदा चही अनि अहुमलोम सिजनदना हॉस्पिटल असिसु साबल वरगा थमगदबो अरबदी संगाबिगनु हाइकी हौजिक लुरिबदी मफम मसिदा पावर सप्लाई पिननबा ममी तादे फर्नीचर अमदी वाटर सप्लाई की प्लानिंग तौबसु उदे बिल्डिंग खक्ता खिल्लगा थंबगी महुता अथुब मतमदा अवादा पासिंग हापिदुना अनालायंगदा फगननबा होनबियु हाइना मरी लेनबा सिंगी पुंगनिंग सिंगसिंकी नाकलमरोमदा खोंगसांगदगी कैकाउक्ताबा विलेज असि कुलतरुकी सेंटर ओइरे मफम मसिदा प्राइमरी हेल्थ सेंटर अमा साबिननबा मरी लेनबा सिंगी पुंगनिंग खुंजासिंगना चिंगसिंकी कैकाउ विलेज अथॉरिटी की म्यूटसिंगना फोंदोरकपदा अनायेक यावरकप मतमदा सगाई सादुना अरापा चिंगनुंगी विलेज सिंगदगी अनाबसिंग अदु किलोमीटर अनि अहुमलो लापक खुलदगी मफम असि ताना पुरै अदुगा किलोमीटर 12 रोम सांगबा तमेंलोंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ताना चननबा होनबदा अवाबा कया चाउना मायोगनरी लंबी की फिबम सु फते मै सिंगसु फंगदे अनाबा पुरक मतमदा लंबीदा लैखिदबसु यावरे हाइबा वाफम फंगदोनकी अनाबा पिरा कोई मिसिंग दो साराय सारगा मीना नंगंदा पुरगा लेंबाना पुरगा लाकुनी अदु फाव अदु मतमदुदा लंबी सोंगबने करी तौबने लंबी अदु साइड स्लाइड तौबने अदुदा मी पुव अदु फाव याम वाना खोंगला खोंगबने अदुना प्राइमरी हेल्थ सेंटर से एकोय खोन सिदा याम दरका ओइरी ISTV पाउगिदमक एन रंजन अमदी नावेबम फिलिप्स तमेंलोंग डिस्ट्रिक्ट दुगालोंग उखुल लेबा निफुमरी सुबा सब राइफल्स के हेड कांस्टेबल बाबूलाल गुज्जा कौबमियो एमंगसी इम्फाल एयरपोर्ट इंसास राइफल्स की मरु होंग कोनना फारे महाक इम्फाल दगी दिल्ली दा इंडिगो एयरलाइंस सनन होनबदा एयरपोर्ट के सिक्योरिटी स्टाफ न महाक पु चेक तब मतमदा नुंगै मरु होम फंकिबनी मार्क्स जमै पुलिस स्टेशन दा सिनखरे हारी पाउ की मरकना ब्रेक अमतंग लोमिनेसी ब्रेक के मतंग दमु कना तराम उक्सरी इंडिया की अहानवा प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू बुनिंग सिंधुना महा की मपोंग निमित्ता चिल्ड्रेन डे हैना खंगनदुना इंडिया की मफम सिनबा थुंगना थोरम पांगथोनबगुम ngasi मणिपुर दसु लैखिदबा प्राइम मिनिस्टर असigi मपोंग निमित पाक्सना पांगथोनखरे पंडित जवाहरलाल नेहरू की चामगा कुनिमगा सुबा पोकुमो थोरमसी मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी न सुसिंदुना बीटी रोड लेबा कांग्रेस भवन पांगथोकी भवन असदा लेबा जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति दा सरू याखिबसना लैसु कतुरे काय खुमनबा उतकी मफम मदुदगी हौदुना रन फॉर फ्यूचर हाइबा मिथोंदा रैली म सखी रैली अदुदा चीफ मिनिस्टर ओकमी बोबी एमपीसीसी के प्रेसिडेंट जो ओरेबा डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खांगम मिनिस्टर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एमपी एमएलए सिंह अमदी पार्टी की मरुब मेंबर के आसु सरू याकी रैली अदु कांग्रेस भवन दगी हौरगा खुयाथोंग तारबा मतुंगा महारानी थोंग फाउदुना लाकलगा केसा पाता की मफम दगी पौना बाजार फाउदुना लाकलगा कांग्रेस भवन दा लोशन की असगी थोरमसी सेकंड एमआर यूनिट जूनियर हाई स्कूल सुसिंदुना पांगथोकी थोरमदुदा सेकंड एमआर की डिप्टी कमांडेंट एस मेघचंद्र आई चित्ररंजन के अजित कुमार शर्मा अमदी असिस्टेंट कमांडेंट वाई महिंद्रो नसिंग ऑफिसर सिंह सरू याकी थोरंगु मरी लेना महिरु सिंह जगोई सई अमसुंग सैरेंग थिदुना अयंग सिंह पुनिंग चिंगसिन की स्कूल अथॉरिटी सिंह महिरु सिंह दा खुदोल पोट पिदुना पुनिंग थौगतकी थोरमसी भैरोदान मैक्सवेल हिंदी प्राइमरी स्कूल पांगथोकी बाल स्वास्थ्य मिशन की सरुक ओइना ngsidagi hawraga November 18 फावबा तोंगान तोंगान थोरम कयागा लोइना पांगथोकदौरी ngasi ahan monimita school gi teaching amadi non teaching staff singi makedigi angang singda boy kolom na chingba sing yantoki loina mairu singi oiba painting competition amasu पांगथोकी थोरमदा school sigi headmistress K Sunita amadi atai oja kaya su saru yaki
Hanak listening taraga mari taraga mangagi tongan institutions singdagi nauna khalaba students union gi office bearer sing opage thoroma maga sei desamna sinduna ziam hall pangthokre thoromada Manipur University Anthropology Department gi Professor W Navakumar desam gi President Marang Them Angam Bamaite Modern College English Department gi Head Associate Professor to is Rita Devi amadi education activist Esmanautona thoroma pushing on ser yaki thoromada Esmanautona lusing masingna Yow ama hobo matamda mangtung animak yamna thuna khalaga khongjang sanction biu karisu nataba isu masada mairus ni option biganu masina mairus singna mai masing tambada kaiba kayapi mana makatana mairus singi lusing masingna mana phampuri matamda masak tok pathabak tohaningi mairoge lusing masingdi mayamna pamda pathabak thong singda yaushil haningde quality control tongna bagi matang asida su matam chana check tohaningi haiki parikha thai ba masana hojeu jum parikha thai ba masana class 12 ki Flying squad chappa, magi subject open mitana, lahandaba. Magi talk to mitana man chappa, she's yawi. Yam, not the other before. I go to Masiki, proof player. Mama Sapper got tired when you go Mama Sana, flying squad set him neat Danish and Delta. I do a magi to open mitana lahanda. To see Yamna, not the other boy. It has to put a monta way. Revital Diabetics and Pen Clinic na World Diabetics Day gamari lainana nomi gi oiba diabetics check amadi awareness program thorama lamlong daliba clinic asig office ta bang tokre ngi kullom check toki ba loina dakar oiba hida langthak sing piki district hospital sosan purge doctor Y Premsana International Diabetics Federation na sai sigi oina healthy living haiba thimna World Diabetic Day palan tori matam sana haksang check toba masung aphabachin jak sabana diabetics laina dagi nga thopang mi haiki All Manipur NGOs Forum Manipurna handakta Thobal district manung san bawang the laibi Tiam Biderani Devi bu minungsi haitana hakiba thong bukan diam torgli chero sin makatana Forum masina laikitabi asigi imung manung amadi mihat asigi matang na sem kiba je sigi miut chingachu unakre hari Forum masina mari lena ba authority na mihat asida generally ba mioi atubu matam da phaduna ain gyo ba chap chaba chara pibiu